championship, because our championship is starting 20 March. We are not complete. So we need one. Like I said the first time when we were talking, we had before the game much problems with the team because we were not complete today. But I'm very satisfied with this game. I'm satisfied because the player what played today, they give 100% of his abilities. They fight very good, and my opinion is that in first half probably the result 1-0 I think is not what's happening in the field. خیلی اول گفتم میگه پروژه بسیار دا پیشای بازی من گفتم میگه بعد از بازی 100% قناعت بخش است. فکر میکنم که بازیگراش 100% چون بازیشون نشان دادن. گلی که در یکم تایم شد میگه از سبب یک همین حمایتگری کمانده موشه. خطاگی هم گفتی همین گل شد. Our problem was with organization. We start preparation very late. بازی روزا رستگاه مزمین گذاشت. ما خیلی ممنون بسیار داشتیم. بسیار ممنون داشتیم. ما تیاری خوب دیدیم با این بازی و برای این مخلصا همین بودی خود رو تکلیف میکنیم. Отсутствие международного опыта у команды Хайр сказалось на сегодняшнем матче. Значит, первый раз играет в международном турнире в таком, это новая команда. Значит, играет против команды, которая 10 человек играет в обороне и ждет момент только на контратаке. Очень тяжело что-то было, значит, созидать. Во втором тайме имели еще 2 стопроцентных момента, не забили, жаль, конечно, но в итоге, какая бы она ни была победа, это победа. Эта победа посвящается всему нашему таджикскому футболу и нашему клубу Хайр.